کون شمه د نوا کونا دا ج همان هیله و دهاتا خویانه شمه جی د سری سبه د لعیلا چوین و هاتنا تماشا دکر او چند روش بون بویری ببون و چا ببون چه دهاتا گوتنه کسی که جارا نگوته بو سرکا جنان بو لپشتا هر دو عیلا منانی دیرگه که حسنی بو د داین و استندنه ده چه بگوتا بیا وید بو او جی تمنه وید هاتا سر شستی بجنکا نیوچه گران لسر بو صورتا که منانی جنکا 30 سالی لسر بوسا دهاتا خویانه فیستانه کی دریج لخوا دکر میزارک ددا بر د چکه سپی لسر پیشانی خو هر تن به پیشانی کارش کرد دا هر دو کلکی کلا چکه به سر هر دو ملین خو و داتانی هر تم وک و روجه د ناوا کون خو ده لسر دو شکا رو دنشت تزبیا خو د دستان دکشاند گاوا صلح بو یارین گران تو نبونا توج کون خو در ندکت دیسا وک هر جار د کون خو در نشت بو جدور ودیته بو علی د چه بنه کون شیرینه ویجی گود سیاره روی د چن نوا ایلین یان جبونا پیوستیا خو یان جی جبونا تاسک چقل ماست و خوی و خون لی جدور ودید کو بردستیا شیرینه بلز به و هلی وته لی کته فکران زنه بو کار خیرینی نه لی اما حتی نها گلک دو و دوز اگران ده تبو گود افز یک جوانای کابلا ویرا چه ده ببلا ببا اما چاره سریه که جه را ببینن بردستیا شیرنی نفس به نفس هات برسکنی هنگی روی بو و بلزاته بو بهنا وی هل داتانی اخافتن ده دفا ده دمان کاری بود شتک بگوتا شمیجی لیویا گوتنا وی سکنی بو لینه ده کاری با آخفیا شمی ده داویه ده هیرس بو جدر بردستیا خورا گوت تا سکاف بدنه وی بلقتیه کاوی چه بیجه بلا بیجه پیشکاره که پیشکاره تا شکاف جه کلینی آنین دانه دستا کچکی آوه خوار بیناوی هاته بردست پیکرو گوت دای زوره دویت زوری کون خانما من اگر کو تو خو پیر نگینه اوی تشتن خراب قوم من شمی گوت تشت خراب چنه کا بیجه که فرید دکان در رازابو او هات او کیه برخی من شمی جی کتا فکارا گلو فلید حتی نها نچه بکون شیرنی من دو نیاران هفه قانی بون لی چه بو به آگاهی آوه چوا بو که جان دم شیرنی او قبول کربو دو فکری گوته کچکه کاب بیجه دنه چیه کچا من کچا وقی جبیر کربو وی بگوتا چیه فکری لی دیسا کتا بیرا وی گوت از نزانم جرد بیجن علی شمه کنیا گوت کچا من بحزارن علي أنا كيجان علي طيب أزن زانم لي خورتك بس بدأت تدبيجي تقيهبت خيبي هاتية من بوخا ديت تفنقا دست يويدا دقوت قيميناني نينك دبرقي مرفان خواتي دا ديت نافا دلي شميل ليدا ترسيا قوت دباب طولا زكي ميرا با فرید به دست والا بکنده هما در بکی لفرید خه مطمئی ما نزانی بود چه بکرا لی سرکی بردستیا بیا وی را خزمت دکر درکت پیشیه گوت دای باور دکم از دزانم او چند روژن دلی ایلی ده هاتا گوتن از ترسیام جتر را بیجم او سیاره چه و صالح ددن علی عطمانکیه برازی عمی مامه گندیه غافا بسا بحث عمی مامه گندی بو هیش به شمه کت شمی جنک بدیروگی بو زانی بو کیجان عشیره کردستانی ترک و عربون ده حرکت جین ده نوا کیجان عیله ده کیجان ظلام هجایه کیجان چاواس شر دکه مرخاسیا وانا چاوانا کتنه کیجان شری کی کشتیه کیجان عشیر نیاره کیجان عشیره تفزانی بو وی حتی نوها دکرد گوت بلا دنیا تف نیاره هر دو لاوین من و عشیره مبن خنجي همي عدمانكي وبلا عدمانكا نبنا نياري ما
لی تشتا جê tirsiya bû aniha dihate serî. Êdî fehm kiribû ku wî karwanê dîtibû serê sibê hatibû li Delavê qirê danîbû karwanê hetmaneka êm emê mamê Elî Birazî wî ye. Bi mêrxasiya mamê zanîbû emê kal bibû lê digot pêşiya me gotine têjikê mara bêjar nabin. Elî jî Birazî wî miheqeq niha ew jî ew ê bi qasî wî merxast be. Sedema Elî çûyîna bin kon jî rind difikirîbû heta niha salixê Elî hildabû zanîbû ji doxîna xwe re merivekî sivik e. Her dem pey keçû bûka geriya bû. Bedewiya wî gotina berdestiya şêrînê jî ew temam kir. Zanîbû Elî û Filît di kon de şer nakin. Her du jî bi qaîdê û silê wî welatî dizanin. Ji malbatên mezinan e. Heta her du nekevin çeperên bi bêbextî derbê li hev naxin. Êdî zanîbû di herêma Xerzade de ew ê şerekî giran çê bibe. Ev şera wê ji bona şêrînê çê be heta niha di tirsiyan digot belayetekê ji sedema bedewiya şêrînê wê were serê Filît û êla wan. Bedewiya wê deng dabû ji bona Filît bibû xurûr. Elî ji minneta xwe jî ji Filît nîne. Ji bona şêrînê çûye bin konê wê jineke wê minnet bû niha çav li bedewiya Elî ketiye wê bibe sedema şerekî giran. Di Kurdistanê de dengbêjê têkine kilam û meqam bêjin dîrokê binivîse zarokê reş koteyê devê xwe ji çîkê diya xwe derxin wê lê temaşe bikin bibine şehîdê vî şerî. Wê ji zarokên xwe re ji jiyana nû re bêjin belê rast e herêma reşkotan e. Mevziya wan amade ne bi leşkerê xwe jî zehfin. Lê mixabin Elî Etmanekî bi emê beled bû. Çi qasî kal be gava têkeve şer wê bibe mînanî herça ser ku dika. Ji Elî ji Filît û emê wê werne kuştinê. Deka gelo çîvê kê bikuje wê kê bimîne. Eva tiştana tev mînanî bayê ku meriv dengê wî bibîze lê li rengê wî nebîne di ber çavên wê re derbas dibû. Dilê wê tavizê çokê wê taqet negirtin ku rabe ser xwe. Hetanî demekê wisa ma lê xewa belav kir lewra ew şemê bû dilê xwe de got yek çareseriyeke wê heye ez ê herim ba Filît ricayê. Belkî vî şerî bidime sekinandin. Sedemeke wê heye ez çawa pê hesiya me li nava etmeneka ev heft sal e xelayiyê zarokê wan tî û birçîn e. Belkî ji bona xatirê tengisiya giran neçe pêşiya wana ku bi gotina min bike û wê baş be lê neke ez ditirsim lawê min ê were kuştin. Mistoyê min jî çûye xercê salê ew jî li vir nîne heta were Filîtê bê heyf bimîne. Gazî berdestiyê xwe kir û got del kêleka min rûnê. Gazî berdestiya şêrînê jî kir got debêjin ka tişta ku ez pê nehesiyame yek û yek ku ji min re bêjin.